Pingat, jauh-jauh itu suaka jam nyaman, nama kacinana sudvat. Sakatu suaka jam nyaman, urja supui na kainuan semas, imazai tua karatai, imazai tua sepatya suratan, imazai tua aro akayam, patu dusapuro kayan. Kainianan kamu na kemenang tua kat semasan. Tua zua namasan sapukan, asas kaulan nemu tua amarka pinakat semasa ini kat semasa pauri. Pa itu su kemenangamu tuan semas lakwa pauri inirai ngamu nua semas aku muna uri sumi kecikeranga uta tuan zua nekano picur saka nekano kamawaan kini katsawan kina kedian turu aku muna tengerai tua kisan sabukan asas kaulan nanga mumal tua namaya tua zua pai pasusumu tua zua martemani adau ilas kara parisirisian sabil nabarisak kedak naravas tua uri makalabutan aku urulayan amasan tanamun akatai sangas dabituk ki aungaken ulamu nana paswara tanuaken ayatua tiaken na paswaraken tanumun nukanunu pinasarivan tanuaken pai kemedangmu selaya tua iswa saituan nu aku kinasabat-sabat maman aku sinisan tanumuna temau siker tua na penakarva-reva akai ka sangas-sangasan au azwa saituan nu aku kinasabat-sabat izwa uri sikiringau tanumu lakwa ini kamu nana semam paatereng ini kamu nana suuram nu paru sa sekaulan aken nu semas itari babau nu pinaru pikir situ Yesu akena mala adam azwa nurban inuanga tutsu pai pas kelangan aken tua patara timun tua zwa nu kana muna namakaya kana muna masirbana sumara putuanu matsa sanu pambayan tanuaken apa uri akimavan aku inaibuan tanumun tua kauridan na turu aku sinaka masan adanga tanumun azwa sikudan tanumun nuazwa marka sausau wa zuma ini ka nangwangwa binarungan uri pasusasajamu danuaken tuanu sika nangwaan daya madu pai nu pasatwa nangwaan nazwa kini pevarungan tanumun nua ari-ari pauri tesaka maya ula namaya tazwa pararo ta ini kamina nukitevelaken tanumun sakamaya ayangamu na marka kuwalak mumalake na serapai amaru kilutut tua pualak apate nakiparu tikir situ anga anu varung pai kavaranga nu kana kena tanumun tutsu kana kena na makaya pavari tuaku sikudan tanumun pai na maaruvu haku varung tua patara timu aisu kainua semat sinibici kimazai tua jala taisu de 10章8到20节Malimali kilibakan wa semas ke ong janiki nama pula tu nama kaya cina na kiumat mereka cina na susah saja dia maju amawakan napat sung tu aicha sini pas marau no semas ayatwa
kacina napa susu temadu tua pata zekat nuat semas kabarang ayat semas januji sakana makacina na kita popisur pasusu tua pata zekat nuat semas saya kena apa semarau ai cho sini putarban tu suaka jemajaman 平安起降呀！我们面对形形色色的迷惑，我是否能够分辨并持守福音的真道？那是mungkin tuan nama tu mali ada sepakaringau, ada salingan, akhirnya runa makai napa tutur ada sarwan, sini ya ada nuki nama polat, datinana, paana saja ini warung. Sakana makai tinana kisusu to mana warung nuat semas lekana mau mana saja warung to ja saurani to semas lekana paupisu januti nama polat madi ka inuri 叫我明白真理，引领我从黑暗入光明的主耶稣，求你帮助我在面对许多企图用人的方式寻求心灵满足的谬误当中，能够单单的仰望你，从与你的连结中找到我人生的归属与价值。奉主的名祷告，阿们。Mali-mali， tujuh kajaman-jaman， 真的是非常感动。主耶稣的教导，上帝告诉我们的话，真的是让我们能够心里的感动，也更希望有更多的还没有认识上帝的，还没有认识耶稣的人，能够更多的来mapupisul to markaja bujuk, markaja kakana, markaja ari, ayah kenapa semarau mali-mali taja pingan.